Rani sir, in the operation what is happening here, first I had spoken to you, but you were not over here because of your personal problem. So you have come yesterday only, and we are happy that you have come to meet us. But really, as per the assurance, जो आप लोगों ने हम लोग को एश्योरेंस दिया था लास्ट टाइम जब हम लोग यहाँ पे मोर्चा लेके आए थे उसको करने के लिए, तभी वो हिसाब से अभी तक जो आपका जो पोल्यूशन हो रहा है और स्पेशली जो स्मेल ओडोर जो बैड ओडोर आ रहा है वो अभी तक चालू है। आप लोगों ने बताया था कि जो हमारे पास स्टॉक हुए थे क्लियर करेंगे, उसके बाद नहीं होगा। लेकिन अभी तक जैसे कल जब हम लोग यहाँ पे आए थे उसके बाद वो थोड़ा दिन के लिए 2-3 दिन के लिए बंद हुआ था, लेकिन कल वापस शुरू हो गया। सब लोग कंप्लेन कर रहे हैं कि ये अभी तक इसमें कल से वापस आने लगा। तो जब थोड़े दिन के लिए बंद हो जाता है और वापस शुरू हो जाता है तो इसमें लोगों में बहुत सारे कन्फ्यूजन है हमारे वर्मा के लोगों में कि दिस विल कंटिन्यू, दिस वी वोंट हैव अ सोल्यूशन। So my request to you is that we need a permanent solution for this. So you are also human being, I am also a human being. You also breathe air, I also breathe air. So when all the people of Mormugao breathe air which is polluted, and especially of that bad smell, उसके वजह से बहुत प्रॉब्लम हो रहा है लोगों को। और स्पेशली हमारे बच्चे, आपने वो छोटे बच्चे का वीडियो देखा रहेगा, जिस तरह से उसने बात की है, जिस तरह से वो रो रहा था, कोई उसको बोल नहीं सकता बाबा ऐसा रो। बच्चों को कोई बोल सकता है, वो नेचुरल आता है ना, और नेचुरली उसका इनबिल्ट बाहर आ गया ना, तो बहुत दुखद स्थिति है यहाँ पे कि बाबा हम लोग को भी समझ में नहीं आ रहा है क्या करने का। और सब लोग एजिटेट करने के मूड में है। मैंने आपसे इतना बार बात की, इतना बार, और लोगों को लग रहा है कि अडानी हम लोग को हेल्प कर रही है, क्या करें। आज तक आप लोगों ने हम लोग को कुछ मदद नहीं की, कुछ भी नहीं की, और आपसे मदद भी हम लोग को नहीं चाहिए। वी आर नॉट डिपेंडिंग ऑन यूर अडानी, बट यू शुड टेक दैट प्रिकॉशन वेयर आवर पीपल्स हेल्थ शुड नॉट बी टेकन फॉर ग्रांटेड। मेरा तो इतना ही कहना है, क्योंकि यहाँ पे सच में इश्यूज हो रहा है जो हेल्थ के लिए लोगों को प्रॉब्लम हो रहा है। क्योंकि मैं देख रहा हूँ, मैं यहाँ पे रहने वाला हूँ, मैं लोगों के बीच में रहता हूँ, ऑल आर वेरी अपसेट, बहुत अपसेट है लोग। अभी भी सब लोग मेरे को बोल रहे थे आप ऐसा क्यों कर रहे हैं। अब वापस में मैं बोला, जो हमारे अडानी के हेड है संदीप जी, वो उस दिन नहीं थे क्योंकि उसके पिताजी के डेथ होने के कारण वो यहाँ पे नहीं आ पाए। तो आज हम लोग को मिल गए, तो हम लोग को आप बताइए बाबा आपको और कितना समय चाहिए, क्योंकि लोग यहाँ पे चुप बैठने के मूड में नहीं है, सब लोग एजिटेटेड मूड में है। और ये लोग चाहते हैं कि बाबा हमेशा पोल्यूशन का छोड़ो बोल रहे, अभी बोल रहे कोली बंद करो। तो हम लोग को जो आपसे बोल रहा है, हमको सिर्फ पोल्यूशन को कंट्रोल करो। और जो हम लोग रिक्वेस्ट कर रहे हैं आपसे कब से कि बाबा JSW ने जिस तरह से डोम डाला है, आप लोग भी डोम डालो, क्योंकि आप ओपन कर रहे, इससे डस्ट पोल्यूशन ज़्यादा हो रहा है। तो आप लोग भी अपने, क्योंकि आपने मेरे को एश्योरेंस दिया था ऑलरेडी, यू आर रिटर्न टू द योर हेड ऑफिस, वंस यू गेट द अप्रूवल, फाइनेंशियल अप्रूवल, यू स्टार्ट दैट ऑल्सो। तो उसके बारे में बताओ कहाँ तक पहुँचा है, क्योंकि लोगों के देखो संदीप जी, आप और मैं समझ सकते हैं, लेकिन लोगों के मन में सच में एक बहुत सारा गुस्सा है, और लोग एकदम इतने गुस्से में कि लोगों को पता नहीं, उन लोग को सिर्फ खुश करने की जरूरत है। सब लोग एजिटेड मूड में है। तो हम लोग चाहते हैं कि वो जिस तरह से आपने एश्योरेंस दिया था, और हम लोग ने आपको 3 दिन का मोहलत दिया था, 3 दिन में हम ये पोल्यूशन सिस्टम ज्यांना मेमोरंडम दिलेलो, आम्ही सगळ्या लोकांनी साईन केलेले, आणि त्यांना आम्ही अल्टिमेशन दिलेले 3 दिसाचे। ते 3 दिसा भितर बाबा हे पोल्यूशन जे आसा ते स्टॉप जायना जाल्यार आम्ही परत तुमचे मोर्चा हाडटले। सो तेज्या उपरांत आम्ही जेन्ना कंटिन्युअसली पळयले आनी फॉलोअप केले, जाल्यार आमचो जो वास येवपाचो आसलेलो तो खंय तरी सबसायड जालो, आनी गेली 3-4 दीस हो वास नासलो। बट सडनली गेली 2 दीस पळयता आमी, काल स्पेशली काल जो परत हो वास येवपाक लागलो, आनी हो वास खरोच परत येवपाक स्टार्ट जालो। तेजे लागून इमिजिएटली जो तेंचो अडानीचो हेड आसा संदीप रॉय, जो लास्ट टायम हांगा नासलो, तेजो पर्सनल इश्यूआक लागून तो नासलो, तो आयज कालूच तो पावलो आनी आयज आमकां मेळपाक येयलो। आनी आयज ताका आमी सांगलें, आनी ताणें आपली टॅक्निकल सायड खूब कितें सांगलें,
हांवें सांगलें आमी तेंच्यांनी सगळ्यांनी सांगलें की आमकां तेजे भितर तुजो इंट्रस्टूच ना, कित्याक तूं तुज्या कंपनीची सायड उलयतलो, तूं तुज्या कंपनीक प्रोटेक्ट करता. वी आर नॉट हियर टू प्रोटेक्ट अडानी कंपनी. आमी आमच्या लोकांक, मुरगांवच्या लोकांक प्रोटेक्ट करपाक लागून आनी तांकां बरो एनवायरमेंट मेळचें म्हणून आयज हांव तुमचे कडेन झगडटा म्हणून. आनी आमी ताका स्ट्रिक्टली सांगलेलें आसा कितें बाबा तुका हांणी कितलो टायम जावो टोटल वास काबार करपाक लागून हे तेजे कडेन आमी डिमांड केल्लो आसा. सो तेणें आमकां सांगलां कितें ऑलमोस्ट तेंचे 70% कंप्लीट जाल्लेले आसा, नदर 30% सुमार उरलेले आसा. सो आनी एक 2-3 दीस जाय म्हणून सांगलेले आसा. सो आनी ताका प्लस आमी हेवूय डिमांड केल्लो आसा कितें हो जो स्टीम कोल आसा जो इंडोनेशियासून येता तेणें स्वता आमकां सांगलेलें आसा हे जो हो कोल इंडोनेशियासून येता स्टीम कोल हो परमनंटली बंद जावचो म्हणून. सो तो म्हणटा कितें ती ऑथॉरिटी आपल्या कडेन ना. हांवें म्हणजे ती ऑथॉरिटी तुजे कडेन आसूं या ना आसूं तुमी एज अ कंपनी तुमकां हे डिसिजन घेवचें पडटलें. प्लस आमी पोल्युशन कंट्रोल बोर्ड हांकां आमी बरयलेलें आसा, तेंच्यांनी म्हाका इन्फॉर्मेशन मेळ्ळें आसा, रिकमेंड केल्लो आसा कितें हो कोल तेंच्यांनी बंद करचो म्हणून. कित्याक हे कोलाक लागूनच हे सगळे डस्ट पोल्युशन जावपाक लागलेलें आसा. हो सगळो बॅड वास जो येता पळय तो हेज्या लागून येवपाक लागलो आसा. आनी म्हाका पूर्ण खात्री आसा आमच्या गोवा गव्हर्मेंट ऑनरेबल चीफ मिनिस्टरा कडेन तशेंच कंट्रोल बोर्डाचो जो आमचो चेअरमॅन आसा लेडिन्सन मार्टीन हेंचेर कितें बाबा हे इमिजिएटली हेजेर एक्शन घेतलें आनी हे बंद करतले म्हणून. आनी म्हाका पूर्ण खात्री आसा हें जातलें. बट तरी पासून आमी ताका डेडलायन दिल्लेली आसा इन रायटींग. अडानी कंपनी शूड गिव इन रायटींग बाबा तुमी कितें प्रिकॉशन घेतला आनी कितें घेतले आनी हेंचफोर्थ हो वास येवपाना हेज्या लागून तुमी आमकां बरोवन दिवपाचें. सो तेंच्यांनी एग्री जाल्लो आसा. तेंचो जो हेड आसा तो संदीप रॉय कितें फाल्यां 12च्या पयलीं आपूण तुका बरोवन दिता आनी जे आमी ताका मेमोरंडम दिलेलो वीच वॉज सायन बाय मोर देन 1500 पीपल तेजेर कितें एक्शन घेतला तेजेर आमकां तो इन रायटींग डिटेल दितलो. सो समवेर आमच्या लोकांक तेणें एश्युअर केलेलें आसा इन रायटींग की बाबा आपूण इन रायटींग दितलो आनी ताका मेन जो डिमांड घातला हो जो स्टीम कोल आसा तो तेंच्यांनी बंद करचो आनी हो वास आसा तो परमनंटली आमकां येवंक जायना. हेजेर खंय तो तरी एग्री जाल्लो आसा. बट तो एग्री जालो सुद्दां जाल्यार हांव आमच्या लोकांक सांगपाक सोदतां कित्याक आमी ओगी बसपाना. तेज्या लागून आयज परत आमी हांकां मेळपाक लागून येयलेले आसा. तेंचे कडसून आमी जानकारी घेवपाक येयलेले आसा बाबा तेंचो फुडलो स्टेप कितें आसतलो आनी आमच्या लोकांक हे जे एक वायट गजाल चल्ला कॉन्स्टिट्युन्सीन आमच्या मुरगांवान जो वास येवपाचो वायट बॅड स्मेल हो बंद करपाक लागून आमी सगळे जाण एकठांय जाल्लेले आसा हांगा. आनी ते आमकां रिटर्न एश्युरन्स फाल्यां ताणें दिता म्हटल्यार रिटर्न एश्युरन्स मेळ्ळ्या उपरांत हांव परत तुमच्या फुड्यान परत येतलो कितें ताणें एक्चुली आमकां दिल्लेलें आसा तें. ही जे आमचे अडानी वांगडा या कोल कंपनी वांगडा जितले हांगा ऑपरेट करता या MP हेंच्या वांगडा जी आमची लढाई आसा पळय ती चालूच उरतली. आमी खंयसरूच हेच्या बाबतीन कॉम्प्रमायज करतना खंयसरूच फाटीं सरपाना आनी हो कोलाचो जो वास येता आनी एअर पोल्युशन जाता ते आमी बंद करतले म्हळ्यार करतले. दिसा फाटीं मुरगांवचे आमदार श्री संगतजी आमोणकर आनी सगळे 1,500 लोकांनी येवन सिग्नेचर दिल्ली हांगासर. केन्ना तेंचो संदीप रॉय नासलो. कितें जालें तें फॉलोअप करपाक आमी आयले. 3 दीस 4 दीस वास येवना. कालच्यान परत वास आयलो पूण आयज आमी परत आयले. तेंचो हेड संदीप रॉय म्हणटा की वी आर टेकिंग ऑल प्रिकॉशन्स. पूण आमचे तेंच्या बद्दल काडी मात्र विश्वास ना. आमी क्लियर सांगला जो थर्मल कोल येता इंडोनेशिया तो बंद जावपा जाय. फर्स्ट म्हणजे ते बंद जावपा जाय. आनी हांगाचो स्टॅकिंग आसा तो म्हणटा 9 मीटर परमिटेड. आमकां दिसना. म्हाका दिसता 5-6 मिटराचे स्टॅकिंग आसले 9 मिटर्स केले. जवळ जवळ 2-3 म्हयने तो कोल हांगा उरला उजो लागला तेजो वास येता जो आमकां हार्मफूल आसा. आमकां हे अडाणी कंपनीचो कितें फायदो आसा हांगासर लोकांच्या जिवाचेर खेळपाक. ना दिस इज द ओन्ली पोर्ट वॉट आय एम हँडलिंग. पूण आमकां तें मान्य ना म्हणून आमी तांकां सरळ स्पश्ट पदान सांगलां फाल्यां 12 पर्यंत तुमी सांगचे तुमी कितें करता. ना आपल्या हेड ऑफिसाक तूं हेड ऑफिसाच्या मॅनेजमेंटाक हांगा आपय दाखय आनी कितें आहा तें कर. पूण आमी मुरगांवचे लोक आमदार संकल्प आमोणकरा बरोबर आसा. ह्या अडाणी कंपनीक आमी ओगी रावचे ना. थर्मल कोल पयलीं बंद करा. हँडलिंग ताबडतोब हांगाच्यान वचूंक जाय हो आमची डिमांड आसा. नाल्यार हो कोल टोटल बंद करा हांगाच्यान. Discussion was around the issues which people are facing because of the alleged smoke and the smell. So I think there was already a delegation which had come. I was unfortunately not there that time because of some personal reason. So my team already addressed. We were handed a memorandum with a lot of signatures. But after that day and even before that, we have been taking measures. So the only measure which we foresee can give you an immediate relief is the evacuation of the affected cargo.
which is the thermal coal which we are handling. So we have already evacuated at the rate of almost 2.5, 3 rakes every day. So the stock level has already subsided. But what I was told that yesterday evening again it had erupted and there was smell which was sensed by people living in the vicinity. So we have taken cognizance, we are apprised of this fact. We have been taking measures, so we will now ensure that in the next 2, 3, 4 days time, we will completely make that stock to be zero. And there is no aged cargo which is cargo which is there for quite some time, which is the cargo which is creating the issue. We will evacuate it so that the smell and the smoke it subsides. As per your knowledge, what is the exact cause of this particular smell? Is it because of the stacking or is it because of the content of the cargo, or what is the basic issue? Cause is, see, coal inherently has a property called spontaneous combustion. If you keep a stack of coal unattended, because of the heat, it gets oxygen, heat, and it will, and fuel is already there. So there is a spontaneous combustion which is an inherent property. So any cargo which stays for some duration, and if there is pressure on top of that, it may ignite. But we already take a lot of measures, which is sprinkling water so that we can bring down the temperature. So we cut down one of those fire triangles. We try to cut down one of the angles so that the fire doesn't take place, and if there is no fire, there won't be any smoke. So that is the measure we constantly take. But of late, since there has been an issue, and I appreciate and I respect the people because they have been facing the issue. So we completely sympathize. I'm not saying sympathize. We completely support the cause of the people, and we are taking measures, and we will continue to take the measures till that problem, until the people they come and we have a similar meeting like this, and they say, no, the smoke is completely gone. So I will wait for that day, and we will take measures till that. So quick clearance of the cargo is the... That is the, I would say that is the silver bullet. If I can clear the cargo, this issue will be So gone. there has been a demand that such cargo should not be handled in the port. You think it is... So I have to discuss this with my management, because as I said, we handle almost 50% of my volume is because of this. But since people have raised this issue, I have to take inputs from my team, from my management rather, and then I can comment on this, because I am not authorized to comment on this, because I only handle this port. So overall management decision I need to take from them. But assurance from your side on quick evacuation of the cargo... That I can give, and I am in close coordination with the cargo owner and the railways, and we are doing this. And even JSW has supported us. They are giving us rakes so that this cargo can be evacuated. So anything in writing, sir? Anything in writing that you are planning? So in writing, what I discussed with MLS sir, tomorrow by this time, I will give it in writing what all measures we are taking, so that we can address this issue of this smoke. What is the confusion between 9 meters and 6 meters? So The stacking. it is as per the GSPCB norms. So we follow the GSPCB norms. Last time when they had agitated here, you communicated to your higher-ups in Adani. What was their response? So they said that we need to take, because see, they are sitting at a different location, and we are the ones who are staying at the site. So they have asked us to take all possible measures so that the smoke can be addressed. And that is the reason we have been hiring tankers left, right, center, without even thinking of the cost, because my cost has completely gone through the roof. But then that is the support we are getting, that whatever it takes, we need to address it, because people's agitation cannot be taken for granted. So we are taking all measures. Present stock, how long will that take? Maybe another 3-4 days will be there. So you mean to say by another 4-5 days, this issue should be at least completely momentarily... Permanently or completely? This time completely or permanently eliminated? No, completely. Permanently means what do you mean by What is the permanently? permanent solution? MLA is asking permanent solution. Everybody is asking permanent solution. Solution to this. Permanent solution? I don't know permanent solution. If stopping the cargo is the permanent solution, then dome has nothing to do with smoke. Dome has nothing to do with smoke. This is the only country which is This coal you said is used in Karnataka. So why this cannot be shifted to Karnataka? See, This I is the am public just- sentiment which I am just a handler. I just do the You are operation. heading the operation here, No, right? heading the operations, but who gets the coal for whom is not my call. A customer gets the coal, I just give him a service of handling and loading into the rake. So that is not my decision which port he selects. Don't you think if you try to test the people's passion, it will be leading to your closure? Of course.